ин яке аз толорҳои варзишии шаҳри ҳисор аст ки дар он варзишгарони беҳтарини санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии тоҷикистон тамрин мекунанд. толори варзишӣ аз маркази шаҳри душанбе тақрибан 20 километр роҳро мемонад. ҷалолиддин ҳалимзода тамринҳоро аз рӯи системаи кории федератсияи таҷмаф ба роҳ мондааст. беш аз 150 варзишгар дар ду баст миёни наврасон ва калонсолон инҷо машқу тамрин менамоянд. сармураббии ин толор ҷалолиддин бар он назар аст ки варзиши муҳорибаҳои омехта дар қаламрави ҷумҳурӣ дар кӯтоҳтарин фурсат ба авҷи аъло рушд кард. дар гузашта ман худам варзишгар будам, варзишгари намуди муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ. дар вақти худам чандин мусобиқаҳо ғолиб баромада сазовори ҷоизаҳои намуна гашта будам. дар ҷумҳуриявӣ чандин мусобиқаҳоро ғолиб баромада ҷои аввал гирифта ва аз давлат берун ҳам дар мусобиқаи капашни бой дар Азия ҷои намоён гирифтам. корномаи варзишии ӯ 3 муҳорибаи касбӣ ва 3 ғолибиятро нишон медиҳад. пирӯзиҳои бебоғ дар риштаи ММА-и касбӣ таваҷҷӯҳи ширкатҳои бонуфузи ҷаҳониро ҷалб сохт ва ҳамарӯза шартномаҳои зиёде рӯи мизаш ҷамъ меомад. вале пас аз гузашти андак вақт аз лиҳози осеби бардоштааш табибон рақобат намуданро дар сабқатҳо барояш манъ намуданд. худи ӯ ин мушкилотро дар надоштани табиби варзишӣ мебинад. вале бо ташкил шудани федератсияи таҷмаф варзишгарони меҳан на танҳо соҳиби табибони варзишӣ шуданд, балки ба ҳайати мукаммал ҳамзамон кадменҳо, яъне нафарони дастбанд, витаминизатсия, фармакология ва машварати табиб аз лиҳози рӯҳан омода намудани варзишгар низ ба роҳ монда шуд. акнун ба бачаҳо тарзи дурусти тамрин фаҳмонида шуда, онҳо бо дигар шароити созгор аз қабили машқу тамрин дар толорҳои муҷаҳҳаз бо ҳама шароити муосир низ таъминанд. иброз медорад сармураббӣ ҷалолиддин ҳалимзода. ҷалолиддин ҳалимзода корномаи варзишиашро аз клуби Лион таҳти роҳбарии мутахассиси ин соҳа Бахтиёр Турсунов оғоз намудааст. аз он мефахрад ки замоне бо Бахтиёр Турсунов робитаи мураббиву шогирдиро доштааст. маслиҳатҳои ӯ на танҳо дар майдони рақобат бароям шӯҳрат оварданд, ҳатто дар ҷодаи мураббигӣ ҳам имрӯз ба кор омаданд. иброз медорад ӯ. тактикаи кории ман мисли тактикаи устодам аст, Турсунов Бахтиёр. мо аз ҳамон ёд гирифтем ва дар ҳисор омада дарз ресем. кули 15 сол мешавад ки бо Турсунов Бахтиёр ва Токаев Саслан машқу ва тамрин мекардам ва баъде ки ман бас кардам омадам дар ин ҷо чизе ки аз худ кардам дар дунё нишон додем. муҳорибаи касбӣ мураббии худро ҳангоме ки ман мебинам, он ба ман як нерӯи дигар мебахшад ва хоҳиши машқ кардани ман ва ба мусобиқа барои ман зиёдтар мешавад ва ман мехоҳам ки нишон диҳам ки ин мураббии ман чунин шогирдонро мисли худ тарбия карда намудааст. тарбиятгирандагони ин даргоҳ борҳо дар мусобиқаҳои мухталиф ҷом, медал, камарбанд ва ифтихорномаҳоро вориди ин толор карданд. ҳатто миёни шумораи зиёди медалҳо медали тиллои қаҳрамонии ҷаҳонро пайдо кардан мумкин аст. мо дар соли 2023 дар Абу-Даби чемпионати ҷаҳон буд, бо ҳамроҳии Камолов Саялӣ ва Иқболҷони Иномҷон дар он ҷо будем. Камолов Саялӣ ҷои аввалро гирифт ва дар байни 16-17 сола ҷавонон ва Иқболҷони Иномҷон ҷои дуюмро. ман якум рӯз ба ин толор омадам, қадам задам, то ин дам муаллимам мегӯяд ки ту истеъдоду маҳоратҳои худ дорӣ, агар дар оянда меҳнати худро зиёдтар гардонӣ ба дастовардҳои калон нозил мешавӣ. сайвали камоловро дар толор варзишгари пеш аз муҳлат ё худ тезкор ном мебаранд. ӯ дар чемпионати ҷаҳон пеш аз вақти асосӣ 4 рақиби худро тариқи буғӣ кардан мағлуб кардааст. нишони тиллоии ин мусобиқа ҳам аз толори мазкур аз чемпионати ҷаҳон ба номи ӯ сабт гардидааст. пештар аз ин ӯ 3 маротиба дар мусобиқаи таҷмаф пайҳам ғолиби вазни 52 килограмм гардидааст. ман Камолов Саялӣ зодаи шаҳри Ҳисор мебошам. طولی 4 سال می شود که در این نمود ورزش مشق و تمرین کرده ایستادم. در دولت عربستان در شهر ابودابی مسابقه جهان برگزار شد. من در آنجا 6 رفیق خود را
мағлуб карда хушбахтона сазовори ҷои аввал гаштам ва ман миннатдории худро ба устодам ва наздиконам мерасонам ва ман дар оянда мехоҳам ки машқу тамринҳои худро зиёд карда дар мусобиқаҳои касбии байналмилалӣ парчами азизамонро баланд баронам. من نعمت جمشید من زاده شهر حصار میباشم. طول 3 سال شد که در نوروز آموزتا کلوب تیم جلال واسه تیم جلال مشق تمرین می‌نمایم. من در شهر ابوظبی سال 2022 در چمپیونات جهان 3 حریف خود را مغلوب نموده جای دوم را حاصل شدم. برای به دست آوردن چنین نتیجه‌ها ورزشکار می‌باید مقصد، موازنت و راه درست مشق را در خود نگاه دارد. بدون این نقشه او نمی‌تواند به خط کشیده خود راست برود. از تجمع ما بسیار مدال داریم، از جمهوری‌اش بین کلانسالان هم داریم، بین جوانان هم داریم. کمالوف سیالی است، اقبالجان اینامجان، قهاروف نوروز، جمشید است، بسیاری هستند. عبدالله از شویف، نظریف سنت‌الله است از کودک‌ها چمپیون آسیا شده، کمالوف سیالی چمپیون میر شده. در این مدت 2 سال که نتیجه‌ای که تالاری ما نشان داده است، دیگر تالارها در مدت چند سال شده است نشان داده نمی‌توانند. از این رو برمی‌آید که درس‌های معلم ما به ما فهما است، ما می‌فهمیم و دیگرش از روی مهنت همین ورزشکاران از همین ورزشکاران تالار وابسته است. اقبالجان اینامجان که چنین لیاقت را او نیز صاحب است، مرتبه پنجم در حدود جمهوری رقیبانش را روی شاه سفره افتخاری از سمت راست و چپش می‌بیند. مسابقه اول به من خیلی اول هیجان آور بود و پس از آنی که من به هر خیلی مسابقه برآمده اشتراک ورزیدن گرفتم، این هیجان من به باوری تبدیل یافت. او از خردی در تالار جدا را کوفته است، ولی بعداً درخشش در رشته محاربه‌های آمیخته بر اعلی احساس می‌گردد. پس از چندین ماه تمرین او به مسابقه اولین خود برآمد. بعد از 1 ماهی که من در این تالار مشق تمرین خود را سر کردم، به مسابقه پنکتیون برآمده سزاوار جای اول گشتم. پس از 4 ماه تمرین خود یکمین بار به مسابقه تجمف که در سین کودکان برگزار شده بود برآمده اشتراک کردم و در آنجا نیز سزاوار جای اول گشتم. اولین باری که مسابقه برآمد اقبالجان اینامجان 4 نفر رقیب خود را مغلوب نمود. مسابقه اول به من خیلی اول هیجان آور بود و پس از آنی که من به هر خیلی مسابقه برآمده اشتراک ورزیدن گرفتم، این هیجان من به باوری تبدیل یافت. اقبالجان اینامجان یگان بار باخت ندارد در نمود تجمف. در چمپیونات جهان جای دوم را گرفت و در 5 کرات چمپیون تجمف شد. عین حال او در صنف 11 تحصیل نموده داننده چندین زبان‌های خارجی است. نصیحت پدر و سرمشق کارش حسابیده این سخن‌ها همیشه به گوش او صدا می‌دهند. حالا من 3 زبان را خوب می‌دانم، زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی. در مکتب خواندن من نیز خوب است. در عائله ما درجه اول خواندن است. چطوری که پدر من میگوید آدمی که خوندگی نیست، آدمی که معنی سرش خوب کار نمی‌کند در یگان کسبیت تکمیل نمی‌گیرد. هنگامی که ما بازیگریم ما باید از نظر به دیگر کسبی‌ها بسیارتر باید بخوانیم که معنی سر ما خوبتر کنند. در نوبت خود او نیز آرزو دارد که اسمش را همچون ورزشکار کسبی در قطار اعظم غفورов، نورالله علیف، محمد نعیمов، لایق رجبov، فریدون عادلov و دیگر ورزشکاران موفق نوشته سازد. او که امروز زیر وزن 83 کیلوگرم هنرنمایی میکند، پیش خود مقصد گذاشته است که در شرکت با نفوذ UFC جان جونز را از سر راهش دور نموده در این وزن صدرنشین گردد. سرور حمیدوف را بهترین رزماور تاجیک میشمارد. تاکتیکای رزمیش را میخواهد به او مانند سازد. رکورد او در رشته ورزش کسبی 15-0 را میماند. از این برمیاد که آنها خیلی مهنت میکنند، آنها خیلی قوی هستند، زیرا که با دیگر دولت رفتن و در سطح عالی این را نشان دادن این کار آسان نیست. از این رو برمیاد که تاجیکان نیز در درجه دنیوی در همین درجه خیلی نیز پیش رفته ایستادند و صنعت محاربوی همین تاجیکستان نیز پیش رفته ایستاده است. در خردترین فرصت شاگردان جلال‌الدین توانستند از مسابقه‌های ناحیوی، شهری، جمهوریوی و جهانی و آسیایی مدال‌ها به گردن آویزند. جلال‌الدین بهر این شماره را باز هم بیشتر نمودند از نازکی‌های این رشته همروزه برایشان درس میگوید. من فقط میگویم این بس نیست، ما باید پرچم تاجیکستان رو با بلندتر برداریم. در مسابقه‌های تجمف حقیقت هست، مثل که مثال چمپیون بشن میروی
ва мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мебарем. чанде пеш федератсияи таҷмаф барои аввалин бор аз ҷоми раиси шаҳри душанбе истиқбол кард. миёни 600 варзишгари иштирокчӣ аз тими ҷалол 12 нафар ба ин чемпионат номнавис шуданд. онҳо як зина поин аз тими лиён қарор гирифтанд. 4 таш ҷои аввал гирифт, 1 таш ҷои дуюм, 3 таи дигараш ҷои сеюм. Миён бояд кор кунам ава. На миён ҳама вақт бояд кор кунам. ин боксёр кайне ки меган ко мемада. агар шахмат дар кор боша, ай ҳамун чизи да хубиша бигирӣ. чун дар боло гуфтем, беш аз 150 варзишгар ҳамарӯза баҳри баланд бардоштани нангу номуси миллат дохили ин толор мегарданд, то намошонро дар таърихи варзиши мамлакат сабт намоянд. худам баромад мекардам, аввалин бор Хитой рафтам, моро ҳатто намешинохтанд, моро намедонистанд ки ҳамхели мамлакат ҳаст, ҳамхели давлат ҳаст. ҳозир ман охирон бор рафтам бо ҳамроҳии таҷмаф Абу-Даби, ҳама медонанд ки ҳамхели мамлакат ҳаст, ҳамхели давлат ҳаст. ҳатто бо тоҷик меғалтанд, ҳарос доранд ки тоҷик ғалтидем. ин ҷои аввал гирифтанд дар ҷаҳон байни калонсолон, дар ҷои аввал. ин хела натиҷаи хуб аст. раҳмати калон ба президенти федератсияи таҷмаф Даврон Ҷураев ки мисол дастгирӣ мекунад. вақти мо набуданд хел дастгириҳо буду камтар буд, мисли ҳозира набуд. ана ҳозир беҳтар шуд, ҳозир хубтар шуд. ки Даврон Ҷураев муҳорибаи омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистонро хеле пеш буд. таҷмаф ба мо ҳам дар вақтое ки мо барои чемпионат ягон чемпионат тайёр мебинем, машқҳои хуб, витаминизатсия, доктор ва ҳама чизҳоро таъмин менамояд ки мо наврасону нағз тайёр шуда рафта парчами Тоҷикистонро дар арсаҳои байналмилалӣ дар дигар давлатҳо ҳатто аз уқёнус берун парчами Тоҷикистонро парафшон кунем. яке аз ҳадафҳои федератсияи таҷмаф оммавӣ гардонии варзиш дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва бар ин васила дар ҷаҳон муаррифӣ кардани варзишгарони меҳан оид ба санъати муҳорибаҳои омехта аст. имрӯзҳо дар сартосари ҷумҳурӣ баҳри дуруст ба роҳ мондани дарсҳои варзишӣ дар толорҳо аз рӯи ин ришта тамринҳои махсус гузаронда мешавад. федератсияи таҷмаф мақсад дорад дар кӯтоҳтарин фурсат дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ шумораи мусобиқаҳоро зиёд намояд. таҷмаф то имрӯз меҳмони вилояти Хатлон ва вилояти Суғд гаштааст. масъулин нақша доранд ки дар оянда як мусобиқаи бонуфузи дигарро вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мизбонӣ кунад, зеро миёни дилбохтагони риштаи муҳорибаҳои омехта намояндагони ин вилоят ҳам зиёданд. баҳри татбиқи чунин нақшаҳои созанда, федератсияи таҷмаф як гурӯҳи кориеро иборат аз як тими пурқувват ташкил намудаву дар рӯзҳои наздик варзишгарони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ аз худ дарахт хоҳанд дод.